webale omuntu owalimu narora amakuru gaitu agahanu na hali kandito turo kuletera ebintu bitalibimu na bimu ebirimu nibigenda maiso mu mbuga zitalizimu na zimu sazuna mbenyemerire indi mu rubuga urwa Footpoto kandi ntororaho ebiro byokwezi bitano City Clerk ama Mr. Ambrose Ochen akaruga yahandikira ba city vendors n'abantu abandi abakora hayi na streets zinu kuba nabamanyisa basobole kuba nibagarukamu obu nibagarukira ebiro byokwezi 15 kirokinu ebiro byokwezi 16 nyentya kalenu barugayo kusobora kuba nibahambyaho abantu nturoraho mu banu abeyizire halimu abantu abebyokwelinda aho halimu abantu abakuruga mu city council kandi nabebembezi turora ebintu by'abantu ebeire bisigera street sazuno ekikwekweto bakitanikire mu kisaidi ezo mu kisenyi kandi ebintu by'abantu nke babemba sanga rugudo ebirehe bya business yotakayihireho nebakoleka nebabihibaho abantu mboleka tabasemerirwe na kiki ekibalimu ikora ekirimu kigenda maiso banu nibarugayo kusaba rundu kuoleka nkoko hubo abantu abakora mu kisenyi ababayimba tundera engoyi batabahe umwanya gukoraho aho nho bakurugayo kusaba abebembezi basobole kuba nibayamba hakintu ekyo kubabinga street kandi bataine aho kora enda kora hati nitero muranga hubo bafuna habakututwara obaraba tuhire mu mwanya ibyo kumaraga tunaga batena kututwara neto hamwanya tukuja kurugaho ndisingo maza wabana batanu ninye nyawabu ninye buli kimukiona hati bambingira ha street hanu njya kugendanka ndi muroni ndi mu manerenda bakumbanja munju bali mukumbinga njya kubahonta abana njya kubalisante bayiseba bakabandekera government tuyambira na town kyaka tatuyambye tukagenda mu office kyakisa twamusaba buyambi tane kyatuyambira ebyo nebikeraho ntwiza kubantu bikongera hano live hata ya Rose TV ninyowe Justin Jakaisiki kuruga mu rubuga urwa Footpoto.